Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laglagayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket na dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag na orasyon amin gagayem. Sakbay na adtoy pay ni Auntie Jor. Thank you. Ipakaamumi kada kayo, papagayam, daytoy adrama miket na pabaro. Kata agyamang kami met, itingkay pa ng tartarabay. Dagiti met, shout out papagayam, kat masarakan iti screen. No, dagiti shout out kuma daytoy record mi tatanya, makitan ton ije next nga screen. Kan dagiti met dat duma shout out, adadamot iti greetings kan shout out portion ni Auntie Jor. Iso nga ano san yun papagayam nga kitaan ijaywon tano dito'y tayo nga ikabil kat adoon na yun. Agkikinaawatan tayo kumaiti dahi tabanag. Okay, thank you. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Dagiti sanger, dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Nay, papanam Val, agar arudok kamat, arumwar. Rumwar kan samat, asan ngagpakada. Agin inayad ka pa'y arumwar. Mapanak dita ayan da parinar daw. Inayaban nak ngamin itay. Apay nga awisan na ka. Kaya't namutangan na kasango na. Saan ka arumwar? Kababain, itay inayaban nak kat uwan ko nak. Ita sa anak amapan. Saan ka amapan? Amuklatan ti mapasamak, numapan ka. Anya mapasamak ng ibagbagam. Amok ti mapasamak, ijay. Ken amok mo ti mapasamak ditoy. Iso, asaan ka arumwar? Naglibas maikjay lap-lap dam arumwar. Ha? Awan ano kasta. Na ulaw tumanayin inton sumangpay. Kita maliman ng awan paylaan. Bayan nyo tatang. Anya? Bayan nyo laeng taguma. Ma'am Jenny, jak kayat ti mariribok. Noon naulaw di taon, gaputi kinasanger na mangriribok matay. San na kayo lakit di ariribukon tatang? Ay, apektado ano mangriribok dito'y balay. Apektado tayo amin. Relax, tatang. Anya? Kita, tumanaw ka. Asino ay atitanawak, tatang? Ni Bal. Sumungad ngagdiwar-diwar. Ay, naulaw manay. Relax nga rod, tatang. Agparnoy mananday tayo ti drama. Imbag kumaano comedy drama. Saan mo action drama? Ang serserbiyo salit kaya ni. Alawaan mo na din ay tanay. Dadaulan na amin nagamit siyang. Saan mo ang maanawa dahi tanong na ulaw, tatang? Kaya't masaway. Buyaan tayo latan ngagperde iti gamit. Ay, kat kapilitan. Tadi tayo nga maanawa.
Ay, mangantaman kiti tatang. Ha? Adaganas maamangan nga ure agwalwala ni Bal. Sana mabalin na ito. Bal, saan ka kumabot nga agdadali ti gamit? Payat mo to si katitadalag, Ha? Tanisan Yali kakaklang nagtigamit siya ang manadaal baraw ka sayang mait. Urak to payamin. Ay, kamamak Jenny. Puuran na kano amin nagtigamit siya. Ay, kat no isot pakaragsakan na, di ibigay ang hilig. Na, awan na pulos ti pagbutngam. Ay, natatang, immune akon, itikas nga style na. Naimas to'y si daan. Maimas ko lakit di timangan. Nagadaw ti dinadal ni Vala kagawaan da. Anya nga itararamidon ni Jenny. Apay di na inanawa. Nakarelax mal siya mang buy-buya kanila kay nang agwalwala. Mayat mati kakaanan na. Anya? Dajay, kasasaon ni Jenny ti asawa na, nausawa na. Dalo sa amin da ito pidutom amin dagiti nabuong. Sagay sa piduton. Nagadubot kan ti dalusa. Na, agreklamo. Tagtagari bakit? Tadenggin tano agreklamo pa inibal. Among val, saan nginwaris ni tatang, saan mo't nginwaris ni nanang, saan mo't nginwaris ti pusa, ad-adda, asaan kong nginwaris, iso apidutom amin dagita. Sika, tinangiwaris ka dagita. Tulungan na karudan at ako malpasan na ras. Apay, tinulungan ka, nagiwaris. Sinulong nginwaris dagita, iso apidutom amin. Ay, gusto umat kitday. Gusto, tay ko na ni Jenny. Asulwan mat ni Baltimang Dalaws kanag tiwaris na. Tay sukit karon tinangiwaris. Ay just kay unay daytan. Jenny, balasang kaw. No, kanayo nakasta ni Bal. May busen at igamit siyaw. Busy akpay ngamin tatang. Awan ti panahon ko ang mga nawa. Anya, nakarelax ka. Kaslaawan ang yaman nakin ka. Diyak ngamin ipapapuso tatang. Tano panunutag ken riknaak anaimbag. Ay, adda mamalo Un tatang, aramidek dayta, no ipasnek ko apansinen dagiti aramid na alinuloko. Kasano nga rudan ngay, urayam ka di pa may baos ti gamit siyaw. Saan mo't tatang? Ay, agtignay ka nga rudan no kasta nga agarami diti saan anasaya at no nalaos ti bartek naan. Ne, rumwar ka manan, Val. Adalangin naggatangan, bakit? Saan ka rumwar? Napatag ti gatangag. No kaya't mo kadwa anak. Mapantag. Masadutak. Mapantagit din tapno di mumut ko na. Masadutak nga rod. Saklat na nga rudan ti rumwar. Rumor ka laeng. Ngam pang-asim tadyak kayat asumangput ka na ulaw. Ay, saan bakit? Limpyo ak nga agawid. Okay. Sustinirum day ta asom. Tano saan ay mangultimukan. Unay daytan bakit? Amak abalikas. Nanay. Nay, nabartek kamot barok. Abay, ano na bartek ka? Ada reklamo. Ay, awan abarok, awan. Ay, ingam ko Ay, kayat ko lang ipakaase. Asaan ka ko mga agdangran kun agdadaul iti alikamon. Kayat mo ta sikat idadaul ka. Sika man na kaibiyan. Ay, tumaraya ka. Anak ka, anawam ta asawam, takas tauna yung tinervyos ni nanang mo. Diyak amon no sa dinaw tinagkaykayaban na. Apay, manok ngagkayab. Maalam pala katawa. Ay na, urela, matay kami ni titahanag. Relax, tatang. Rumwarak man kit di. Ay, saan
Lipay kat ikisap na amin ang agamit yaw. O di ikisap ko mutan ti angas na. Unay na itaan. Jenny balasang ka. Ibatam na ita apang aur. Ada bulbul tatang. Kaya't nakabulbulwan. Saan da aval ti bulbul wag tatang. Ay saan abalasang ka? Kita agman ti laing ti anak ti salit a lalaki. Ay, Diyos kay. Agpada kayon anabartag. Agpada kayo mutin asangar. Surutek ti langgong a lalaki. Ngauray sa dino ti pakadandanunan na tatang. Kasanaw no makadanon iti deraas. Ngauray tumpak iti deras tatang. Surutek. Anya? Kapwakag a bulbulwan ti anak ti salit a lalaki. Ay, unay daytan. Daditan ni Jenny, talaga malunak. Uray tumpak kay ti deras. Surutan ka. Ano? Nakadanon ako ni ti barangay hall. Pipol, sino ti tartarayam? Pangasiyaw, ilamangdak ka ni bakit ka. Tulungan tak, lugoban nak ti asawak. Nay, daditan. Bulbulwan ka lalaki. Mapana ko ni ti CR, ilakaw. Ayan dayjay a lalaki ta. Pang-urat. Mabit lang, Jenny. No, anyaman ti parikurtyo nga gasawa. Pagsaritaan nyo na imbag. Saan nyo nga mo tilubong yo tagpada kayo matgaya malabartag. Agpada kayo asangar. Nunay daytan. Amok ti lubong ko, kapitan. Amok ti mapaspasamak. Kan nausawan akon. Logo baklat ta. Dayjay a lalaki no makita. Ala. Pagkalmam pa'y latirik nam. Taurnosan tayo na ito'y. Siyak ti kapitan. Isa siyak ti matungpal. Pare ti kapya ken kinaawatan. Diyak kaya ti subag iti barangay tayo. Kapitan. Raraman kayo amin. Isa raman ken denggen dakmet kuma. Ala, ibagayo kanibal. Tarumaran ni ta CR ang naglamangan na. Just kikit day. Ita't napagkalmakon ti riknaya adwa. Pagsalitaan tayo na imbag ng itibang banag. Sika, Jenny, anya ti kayat mo mapasamak? Sungbatak lang ti saludsudyo, kapitan. Ti kayat ko ang mapasamak kat maluwag ti asawak. Apaya kayat mo maluwag? Adon ti pinirdi na, kapitan. Awanen timbati na agamit mi. Naikisap. Iso nga ikisap kumutan at tiangas na. Saan mo tabakit? Agbalbaliw akon. Ni Kapitan ti witness iti dayta. Uray ibalod akon. No makita yung agigama kiti arak na uray nagawangan lang. Uray dayta na panagkari. Nagawangan iti arak. Ungay day boti ti suka at tubay to tinig kamam. Ibalod na kakit din. Langkong kamay. Ay, kasat lang tinapod mo panagkarik na ita, Kapitan. Sa anak to na tumimtim apulos ti arak. Uray, ibitindak apabalinswag. Saan mo to? Agbaliw ka no kayat mo ti agbaliw. Sana na ita bitin ti bagbagam. Ikarikap, sana ko nga minom iti uray anya kita ti arak. Sana ko na makibarkada. Sana ko na rumor iti balay may. Agbalbaliw akon. Nakita mo lang at asawam, Jenny. Kastaon na yan, ti panagpakumbaba na, ken panagkarina. Sa pakawanemon, ket ikam iti kundaway nang agbalbaliw. Siya akon, ti makamo ken kuana. Mala, mga ramid ti sekretary, iti pagpinirmaan nyo, tapno marunusan ti amin, iti nagbatan nyo. O manamong kayo kali? Nauli magkayo matadwa. Silence means yes. Isong agpirma kayo para iti panagkinaawatan nyo. Kentap no saanan nga uminom apulos ni Bahal.
Kababain ti agasawa ngagpada sanger nagalas agpirdi di maysa pumang ormet jay maysa. Ay, unay daytan ka. Fal pagayam nagsayat no sustinirem ti karim. Alikan tumimtimi ti arak tapno awan ti maspak. No diket maadda ti kinnaawatan ken ragsak. Madi no agkikinnatsir kayo dita kalsada aboy-buyan ti bumarangay. Ditan kagayem ti naggibusan ti pakasaritaan a napauluan. Dagiti sanger. Dito'y drama tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itin ka ipanang tarabay.